Dilşikestin dikare mirine bilestir bike. Lekolineren Danimarki didin zanin ku kesen kujber vindakirina keseki hezgiri hemginin. U hemginia domdar a astabilin dicin. Dide salen pişti vindakirine de hetaji sedi heştu heşt zedetir ihtimala mirine heye. Dile kolinek de salide kujisala 2012 virveli Danimarka'ya hatiye kirin, zanyaran penç şevazen cudayen reyen şemginiye, dinav 1700 ujinen hemginde dest nişan kirin. Temene naviniye beştaran di destpeka lekoline de şestudu salibu. Dile koline de jivanre bire kupek pirsnameyen liser nişanen psikolojik u ezmunen kesane hatin şandinda kutundi u berdevamiya hemginiyavan verenir handin. Encam nişanda ku kesen ku hemginiya domdar a astabilin dicin netene betir karubaren bijişki bikaranine le di heman demede hetera mirine ji pirzede buye. Ligori daneyan jisedi şestu şeşe beştaran hevjinek, jisedi bistu heft deubav u jisedi heft hizmendin en nezik vindakirine. Evkom jisedi heşteu heşt zedetir ihtimal bu ku dinav deh salen pişti vindakirine de bimire jin ku hemginiya asta kemtir dicin. Her wiha ev kes pir zedetir ihtimal bu ku karubaren tenduristiya deruni ver bigirin. Jisedi sedu heşteu şeş zedetir ihtimala vergirtina psikoterapi an hizmeten vekhev, jisedi 476 zer ihtimala nivisandina dermanen antidepresan, u jisedi sedu şeş zedetir ihtimala nivisandina dermanen aramkeran dermanen dijifikaren van hebu. Dr. Mette Kierkegaard Nielsen, niviskara serekeya lekoline dibeje, me bere tekiliyek di navbera asten bilinde nişanen şemginiye u çebuna nexveşiya dilu damaran, pirskireken tenduristiya deruni u hetasve kuştine de ditiye. Le niha giredanek rasterast bimirine reheye u ev pediviye ku betir vere lekolin kirin. Vi tekeskir ku miroven ku dişetereya şemginiya girandene dikarin di despekede verin naskirin. Bijishkek malbate dikare li nişanen destpeke yen depresyone an nexveşien tendur, istia deruni yen giran bigere u pevajoya dermankirine bişopandina taybeti an şandina psikologek destpebike. Birez Nielsen zedekir, hetaruniştinek şevirmendiye yapıştişine kuliser tenduristia deruni disekine ji dikare bi bandorbe.